dutangajwe nuko tugiye guhinga bakatwirukankana mu butaka bwacu kandi dufite ibyangombwa byacu n'ubutaka ari ubwacu, n'ubutaka gakondo bwa kera bw'ibisekuru n'ibisekuruza. Ese murabe iyi nzara baduteye, ubu twari tugiye guhinga, twari tugiye kurya igishogoro, mbega biteye akababaro, biteye ikibazo. Aba baturage basanzwe bafite imirima hafi y'ahahoze inkambi ya Gihembe, imirima bemeza ko bafite ibyangombwa by'ubutaka kuko ari gakondo y'iwabo bamye bayihinga. Gusa nyuma y'uko iyi nkambi yimutse, aba baturage ngo bagumye guhinga amasambu yabo, ariko nyuma ejo bundi ngo baza gutungurwa no kubona ubuyobozi bw'umurenge buza kubahagarika bamaze guhinga, ngo bababwira ko batemerewe kugira icyo batera muri iyo mirima kuko bari guhinga mu masambu atari ayabo. Bagiye guhinga nyuma y'aho inkambi igendeye, tumaje guhingamo keshi, ariko ejo bundi muri iki gihembwe dutangajwe nuko tugiye guhinga bakatwirukankana mu butaka bwacu. Bamara kubutwirukankanamo bakatubwira yuko ubutaka atari ubwacu ari ubwa leta kandi dufite ibyangombwa byacu n'ubutaka ari ubwacu, n'ubutaka gakondo bwa kera bw'ibisekuru n'ibisekuruza. Naratabiye ndatabira ndarangiza nsukamo ifumbire, maze gusukamo ifumbire ubwo ngiye gutera biba ikibazo. Nagiye gutera baranyirukankana barambwira bati ntuzagaruke muri uyu murima kuko uyu murima ni uwa leta. Ese ni uwa leta gute? Ibyemezo mwahawe mufite byateshejwe agaciro, uyu murima ni uwa leta. Twari duhinzemo isizo ya gatatu, yari ya kane. Ejo bundi tuje guhinga tubona abantu baturutse haruguru mu nkambi baraje baratwirukankanye, turataha. Buracya turagaruka guhinga, tubona abayobozi baraje harimo n'abadaso, bafata umudamu umwe bajya no kumufunga. Ubwo duhita ducika kuza kuhahinga. Ubwo noneho umuyobozi akatubwira ati muzaza gutera izo nabiri, muzaziteramo ibishyimbo n'ibimera, tuzaza n'iwanyu mu ngo tubafate tubafunge. Abagerageje kuburana bagaragaza ko amasambu ari ayabo banayafitiye ibyangombwa, ngo batwawe n'ubuyobozi bw'umurenge na daso ku buryo bavuga ko hari n'ababifungiwe baterwa ubwoba. Bati tugufunge, ariko se umuhinzi arafungwa, urwanya inzara arafungwa, muravuga yuko ndi guhinga? Tugiye gutera baratwirukankanye baranadufunga, banshyizemo amapingu baranafuga. Ubwo ngubwo narayemo iminsi 4, aho bamfunguriye mbabajije tace yanjye, barambwira ngo ninjire mu modoka bongere bansubizeyo. Ibi ngo byabateye inzara kuko babujijwe gutera imyaka. Kuri ubu ibishyimbo bari bagiye kuhahinga nk'abandi ngo biba bimaze kuba bikuru, none ahubwo kuri bo byabaye inzara n'ibibazo, aho ngo batiyumvisha uburyo babuzwa uburenganzira ku masambu yabo banafitiye ibyangombwa, ahubwo babwirwa ko ngo byateshejwe agaciro, ibyo bita kurenganywa n'ubuyobozi bw'aha mu karere ka Gicumbi, nyamara ngo aribwo bwakabarengeye. Ese murabe iyi nzara baduteye, ubu twari tugiye guhinga, twari tugiye kurya igishogoro, none aya matabire tugiye gusubiramo duhinge, imbuto twarazimaze, yewe mbega biteye akababaro, biteye ikibazo kuko kandi twebwe inzara ziratwishe. Murabibona ikiro cy'ibishyimbo kigeze ku 2,000. Inzara ziratwishe rwose, abana amashuri twabuze amakayi, mituweli twarazibuze kubera yuko leta tubujije kugira gute guhinga. Ubuyobozi bw'akarere nabwo icyo bwakora nuko bwasuzuma icyo kibazo, bwamara kugisuzuma bukadusubiza imirima yacu, cyangwa se baba bashaka kuyidusubiza babona byabyara ikibazo bakaduhinguranwe yaho ikwiye. Gusa ariko ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buravuga ko iki kibazo butari bukizi, ko hagiye gusuzumwa uwahagaritse akanafunga aba baturage bazira guhinga imirima yabo, ndetse hanarebwa ikibazo kiri mu mbibi zabo naho inkambi yagarukiraga, hasuzumwa ibyo byangombwa by'ubutaka bwabo nk'uko bivugwa na Uwera Parfait, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe ubukungu, ubu ari nawe umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Ntabwo icyo nari nkizi kuko wenda nubwo haba hakirimo iyo litije yuko bushaka kuba ari ubwa leta cyangwa ubw'abaturage bikazaba bisobanuka nyuma, ubwo turakurikirana kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kuhahinga. Birasaba yuko nk'ishami rishinzwe ibijyanye n'imiturire n'ubutaka bwabasura bukamenya ngo inkambi yagarukira hagahe, borne zayo zigarukira hehe, aho abaturage ni hehe. Twakurikirana ibyo ari byo tukamenya abababujije ni bande, abafunzwe ni bande, bazize iki, byose tukamenya uko ibibazo biteye. Aba baturage bataka kurenganywa n'ubuyobozi bavuga ko ngo icyo bari kwemererwa ubu ari uko iyi mirima yabo yahingirwa hamwe nk'amashyirahamwe, ariko nta muturage ngo ukwiye kongera kwibwira ko afite ubutaka. Ibyaba abaturage ngo batumva bataniyumvisha, ngo basanga ari akarengane ko kunyaga ubutaka bwabo gakondo basanzwe banafitiye ibyangombwa.
Camille Ndikumana, TV1.